ทุกคนแค่ breaking news นี้ที่บ้านลิงคีลร์ที่badge ที่กอร์เลียงมีจิรามจดีดกว่าสมัยค่ะนัวออนไลน์ TV channel ดงเจนเชงอันยามก็จีโคบิเป็นกว่าสมัยกอร์เจนโอเจนเดอร์ channel เดอร์เจนมากันนี่ก็เขียนเดอร์ subscribe ก็ได้ notification bell เดอร์จะทวายก็ไม่เท่กันเลยไม่ใช่บริได้ชาวมาลาชิบก็จีบ้านเช่นคนละลัดครดีนบ้านเคลิงบ้านรัชกับขับดานะขับกับแมชชันวัลเลเรวิกจุบะบ้านรัชบะกับวุ่นวายมันชาเคปเรวิกกับเอธิโอเปียกับชาเยนมาลารันซาสุดานิสบัดเยนที่กับดอร์ชวัลกับแคนาดาที่รารกับเวสเทิร์นวอลบ้านรัชกับที่ชิคร์ตอนนี้กอร์คอนบ้านเลี้ยงพุชกับที่คอนดินทัวร์โคสที่กอร์เคเลี้ยงnyuaka lamni char lam ja gor pingwa samo ko bitin kon to bi ko la ngai ki dob dan to ken ke no ko tang buzn dong mi chi ti ka gur shi ba ngaje no ngum to so ban update me ban je link ta dan na ci rwani ti shi ga ben ke je ban je to ka doro shwal ke me juba gwaden cha match cha ga to ko makap ke tin and then bikon kulu wa ka wuda dan en men cha kepre role Ethiopia ka Addis Ababa ni ko kor pen te kon de chewa ka den ga kor bana right ka kwi Dr. ma cha do badan en cha yene ki look e panne cha look at reaction dan cha la kuma spela yo ko do badan dong de na de ko nyam ke ja bana je gwich ano ka do ba me ki ka jan lera men please nyu agane ko kien ko de ler ti de kan cha mala shu pa gwanten content gor kon no de ko te ken yam chana right ka tin kon lat ko di re wiki juba re wiki juba cha Georgia gwan wone ne cha kameni cha katuk door to door searching malakona lat wen anola na ore dori mi cha ko lat ke 2013 ka wasidane chi kor cha to ga before kan werne ne gane ke 2013 milling yente ko ni chi to ga ni chuna jien chi na ore dori tinten watiketin gorga dor kien ka match no mecha lo jen do be dan let ken ya kana la no cap ken match bat ka kore chuko no na kana na re dor kien kana kana nwai na mo 2013 we dan chana te kon chi kona ngach badan walle cha jo cha gwan go shari podo den cha nyo mo gware ke je ka ta dana cap ka me ke je re wicha ka juba chala do ne ke Chen ka jandang rawide kelen wale mila October 21st 2025 chala do sha operation do dien cha nyok mo kwa je carried out tenatin contin la South Sudan People Defense Force KSSPDF enono ere operation kana me SSPDF National Security Service kana ne diala ko kien wa gor kan merchant tamara wiki juba la illegal firearm tintere wiki juba mete ka man mishajek wa kep kane wa jen jogan rawden tama duor chagul tok no chira mangai kone kanal na la jen kan be kanu doran ke dor kone ngai kan ke chime chana ngai me changa no shi dor general kel kan weri and general mo shu kan mai dori kan o goru ka me kan ganang ka general money waram kel mi mo ka ra ka ne kirma yadid ba ana lere ke bil pam ko jano cha dor cha lo gorije ko nwar dan cha make wa cha ganang but kana yen of course kana yen ne ko kena content cha report cha je link ka shedo ngai kon la top tene de la ja to go no cha bunga je no chi de ni SSPDF ke National Security Service ko dor due to the fear and anti ko dwal na mi cha willing ke social media no cha la do ngangu cha me ke kevish de ni jani go dor yen la na wi no jen ba jo teach no gwa da dan te latin cause ngai kon ne to wan kwa ka monitor chi man ngai kon tera meken sha monitor kan e dia la content de wi ka South Sudan ki ke juba den la ke juba are wuje ka juba gwa da kap ka metin tamma cha George gwan wone ne she door to door searching cha talk ka dor dia tintere which ka juba no gor ken ene ma mi cha jek karan ba je dil kef jin general jin nga special ne ko lan wore kala target ne amone ko me cha ka bang lan mala ler yen wone ne nuer jin jilari ko re which ka South Sudan Michiling no take a mukwa use against anybody re which ka juba ki ka South Sudan ka chalar no ne me chirma lalar ke no take reponi misinformation to kwa spread
bi ngajen gwano kwa target ni jin wara mom tele do rodien mo kwa target chika jang but nuari karodian so bro dil ngajen no jin threat ka kuma don kirma yadit misileng kap ka me ngeden no wa gor doru chang tele jimaj ba chang jin civilian ba ngajen no doru doradien ko bi kan do rob kan ngajen no ko dor nuare na ko in case mitte mi to kan den now straight to your hours then ba jin ka ken ki ba jin mo kere ko jen ta dana le rode kana ide chikara to te kel ga kirma yadi do nek jen kan nuare chikan nganak directly la gor kan o ba ji kon ngajen no your location of gwadan dien ki jin ngum la ladmo then from there then bateke changro dien be kan ku gor ke je ko jen do badan let kan so mi chala no kap ka men ngeden no gor kan nuare chul do benji jor people can report and one ne cha kamini cha to ku juba but cha kemni ne dial gor nu nuare mite ka match especially ko la general in kon kel ke kim yadi de kenet kon dong de gor no de meken de ka ngat kon no civilian te ramite ka match nobody ne te ka mai de ka dini especially general in kon la general nuare ko dong la na guje no ataka kum kirim yadi de be bet ke bieda chang te de la rodian ko run cha bu ko ngaje no dong chen logon kum so tana ko kan rodian ko dwal ken ka do badan dong de ken kim yadi de kan la jor ke so jo me di na ling ala door to door search charge to gordi again second week in the memo to container kap ka match but man go long bi angach security force tin kone a jagre we ke juba tel match mi cha report and go chicken kaf no not yet tel meti chicken ka report ti chicken ka kaf right now tel match mi cha lar but ngode tena door to door searching again the tin ore ke juba so go je no de yente ka te ga leng right mi chicken mo ko bana te ka leng ka tin kone lat ko rodien gwasame another breaking news mun gorade lat ke your attention ke jan gwasame to kon ke unwara kel mshakef re which ka disababa dio je teram shimling again first time no belling na me ke report mishalat ka radio chala na mo chalat ngo cha unwara cha je ke unwara na moni eramdit miteke runti jan bakel wida baro wunwer na mo shwale Peter Paul jola Peter Paul chaje kebrol Ethiopia ka Addis Ababa jen chaje yen kume Ethiopia nika paidok so dong meken ilinga na me gor jeno bella in detail ko bignati ke ngech kamandana to Peter Paul chinyade charaj boni mgoro biaja ngach nyaade jen ci report ci to bone baro itin ka jan laare me ko biaja ngaje no ngum yan ke wunwara diet michal Peter Paul jola adio je bia turu biaja nen chelas ka cover dung video kana me deri nenten wun medit jen je chenka Canada ka runti chop ka jan dang jok ka jodan chalat Peter Paul ramete ka run ti jan bakal baro che men chalariya ka je chenka Canada ka run jan dang jok achi chema no gwas me chikan jo chikan lat ki nyaade chana laro nyaade mi chale nyaari ne pal che media che jogno ne na Canada media ameni I radio che ga jogno gwan che jien re doran chal ke Canada doran chal ke Kitchener Ontario che oro Ethiopia ne ka jan pai doge dane che ko to ga je ka nasir ko re dane ngai kondiale me je chup ka Addis Ababa mo wajen jele ke kwak lat ke no ke ne ke kwak dini and Peter Paul kan kwak dini to to communication radio te radian la mishale walkie talkie jen a radio mula narodin linka je jen la lere ka gwami check and walkie talkie Peter Paul jele ke walkie talkie ni te kan pedian kanalat walkie talkie jen chalga je military equipment ji Ethiopia logi Ethiopia ka Canada cha loki ga witen ko ken ko simple thing mede community de rodian linga je bane walkie talkie yos ka je UN jela ka dina linga je especially camp ni from camp to camp dong manan ke distant telemogor sim card telemogor network di just then jen ke GPS ki linga dana te ke la kan rodian link distant ka some kilometer ban manan ilong chi arabeling so enna ma wala ja yos ke police ne bani jen a communication channel
mi la chal ke and one way communication channel so according to IT Misha Gor ala walkie talkie lade ojen simply la ranya ne tiak no so yot ke je ne te kon la dini ka ta dan lat ke je win de ko ken sometime there la community dong de kam quer kan quer de ko de link ki community ni de ko de link je very simple thing special god metal network metal ji mobile phone tele smartphone mi gore you can use walkie talkie de ron link je yen ji watch so mi je chup ka Addis Ababa mo and Peter Pal charge kap chonka international airport dunga Addis Ababa bole jen mi charge kap chonga jukuma la ji Ethiopian authorities cha juga no ngum jel ke ji ke military equipment ko cha ka jigre be ka dio je kro dio je ki dio ki ngwan but cha jigne ke so cha bag de cha je tol cha kan walkie talkie to toni cha ka jiktin mi cha walkie talkie ni cha ka jigre mo re be ka da mone cha juga no wini cha juga no no ne ke che mare no ne ka weida no ka nang ka local community ko de ka rin waling cha jo gwadan dien jela de no re wika South Sudan liang ji Ethiopia ga je no nang ke wo to ke nang ka South Sudan you can chari you can ger ka gwato de long Kenya before kan chari kan na ger chala de no shi Ethiopian authorities no sha jo no jin bo ka South Sudan bi kwa ka ti bi ka ban pin mi lo jok lo ju ka Canada and then by kam kwak to bi jen ka bigan lo wejanda na bitin ko jen ran Canadian do no ran South Sudan jerem ngay kone background South Sudanese do no gwada dana bitin Canadian Peter Pal chinyade michale nyari ne pal charwach jala no cha gwan cha yu kep re wika Addis Ababa ka cha je yen antem right now to gwanti ka ped dang baro ko yan ke je ka pay dok yan ke dakon mo cha pay dok jen do be dan yan ke je ja mi cha yenone jen cha jugo no baji ti ke duir dang dok ti ditichelat te kan mention no dur dien but men cha la long jen dung walkie talkie no mo la radio communication channel la moni ka wade jen dan chalat dong mi take GPS into the raid ki take quarters den wana mo kana kolat but chalan jen walkie talkie so cha jogo no jin ti ka dok ti charge ka ke kan doctor to charge ka money menyam take run dang well merode run well jodin run well nyodo run ti chop ka jandang dok de dere nang re ti jien ka Addis Ababa jen charge yen ka ti general ke quality maximum security prison quality ramengai quality jen etijen me be chi etijen tot etijen me din me la ne tin kone cha dwer cha la ka yan katen are etijen mo ka jowadana chalat gin mi cha je yen re de shit ka gon nyari ne palle cha yen re den tam ka quality prison jen wa cha jam mo ka kwenten bishe mori biken zil sponsored biken mo ka kwenakan lo mitala kwen makam ka ji tele piu ti jege ti kam yishi more na tele yo to dong dir kulo ko ka wal ke ko ngai kono en ti jeni siang ti ka condition to ngwande kwa facing so Peter Pal take a condition midi and not to mention our Peter Pal rami mo mi dong shi accident che kon ka Canada go jen ti ka runti 30 ka Canada no ka runa to tin te ka Canada ke wajen tele je criminal record but ci accident ci jek wace roka wace ka bet so roka gorken dwelwal no ci nyade ne nyari ne pal ci right gwadame en go ti kan kuma Ethiopia ko de gwandien de japalika ko gwandien kana kon ngaje gwango e walkie talkie charge gor role Ethiopia ko cha kemje bege no jen e dong e rami mo goro berik be jawlat ka South Sudan no cha jogo no gentele je criminal record ni ka Canada rami mo muktin ngodalong but right now cha jojo gwan wone ne cha je yen role Ethiopia di Ethiopia ki role Ethiopia ken mon mi jikana European wone ne ke 2022 Dr. Abiy Ahmed jo mi cha European jen ka gwade dan jen ne ke jingona diaten content ka Addis Ababa no wona ka ne ko kinti di United Nations agencies kan information network security agencies kan dial shi kan ne dial cha jogo no
tele device mu gor ke no mu ba nang re role Ethiopia mete ke GPS no key security cameras mi camera mi la dung security ka mete tara dien cha gor role Ethiopia mi cha jigiji ba je dil kep ba ji yen ke ba ji ti no nong ye wena dien no jo mo mi tin so ka jen ngod mo mi cha ya tunyoni wa walkie talkie me wa tere de ko jen mu kwa use ke short distance communication ka che lat ke network dumele la mobile phone dong dere gwa batcha gu jen jen lede ke GPS ko kujemo charun ko ba jenang ke airport dung Ethiopia ka nang dere ka South Sudan jen do badan kap ke walkie talkie ke jen ke jen ngodana chikane yat pin ko ngai kon role Ethiopia to kor ngwan tiketin chikane wo mat ke ta dana dong yen kane ken ke je ko ngai kon kor ngore tere role Ethiopia to koretin okay ko de koretin ku kane wona me communication channel me dong de je user jidwar ke tam do yen ku kane je jen do badan en yan ka gwandit ke je Peter Paul chinyarien je ko la do ne jene enteme chunya lung ka do badana kuni support kuni top ke je ko chane ling chiku me chene ling di Canadian chene roi ke ken ode kan gwana de kan lok adunu kan itela ngot medene nang ka ngot role Ethiopia no ko na mile le Ethiopia kana me Canada jene medene long dong bene duna mene long batchine dewo ka ta dana sha ngot ken chaga ya pinge je kan ban me tin jene nyari ni kana la kan yori chok ku dang jogo ku dang wana kan ka yor pingre te jien te ku gwandien ko le use ka ta danan te point de beja ka gora kwan ka gora piu kana te ko kena content ko face rate jien ko te jien mizram roda karwade and not to mention gwandien Peter Paul tele jo misham link kwide until today ku kon right ke Germany ke do badana cha nang ko social media ke je nyaade ko kod pen dang baro tele misham link kwide ko gi jeno dong ba je luñ normal ci mala rana yanka don cha icha ka ba yu lingen wen moden bi wo ka do dan wo ka jabati dor che wonyal ka wonyal medid mala rek gene Peter Paul kane jogono jin walkie talkie chaje goro Ethiopia ko mu gor ke jero Ethiopia mi chaje goro Ethiopia dere chupel dere pal kango dere bain gwal dan no ngitin ko kanalat gor jeno jin mi jira mi jien roldo dien we doro Ethiopia ki rule Ethiopia gor jeno jin do come take care for the ken nigien the requirement tin content cha goro Ethiopia biga content before the kenwa chibla no kare be kedu ko background mi jeli ke je ko be ga wan wa jigre be ka la ga kona temke mi cha ga tam yo cha jigno jin jeli ka mi cha gore role with me katelela warga ko ngwa ko ka Amazon anything you can order from Amazon anya we ra kon den ngai kon de rande do de ko cha je look you know as long as still a dermel dikije so de je kon jogono jina ko won temen me cha goro Ethiopia chujanam de je lare but jen bir dana cha kula de natin content gwada dan bitin tila Canadian nyok chengele la ji Canada bo point buini ten content la ticket kula ta makake don mu ciga tik ke property ten jelke ji ki miti ke kwemen jelke ji either camera ka bi ke nyot ke no ten jale ka kantini ba ji guarantee ken ngo jin mi wewe cha ka be ke ko ngaje no tele der mi lanije but mekan direct so nyot de no shi jente ke derone so right now ka jogo kon linga Peter Paul chaje yen ko jenjele ke radio chal ke walkie talkies role Ethiopia right now is facing 30 year ka jail mu waje jigdor ka do badanan dubin ka kor gaten be so jome chalat nyari na pal kena ka tinan tam gor kano bi kan do badana ba gon yen ba jelun ke je bi kana gor so jen jodan chikan lat ken shi ka leb ko mi chala go fund me ko de gwandien no de jelon ke de I mean de je look de je support ko tere condition ci kon jo mo channeling ka kwi Peter Paul do badana cha yen ke je ka do mo chola lot ke cha gwan ke je shano ko ben ka dung Dr. Machar lugde cha je yos ka changa jandang rewi de ro ka pai wala la run chana lat nit injection content lat ke Dr. Machar already ci kon ngaje gwan go Dr. Machar yan ke je ko jen enwer en mission na me wa be South Sudan be je shape ke be janam ka duop no gwa ki ka duom je many international community but lat ken no ne
South Sudan gorkeno biken look matika talk biken alat kore dan e chitwok rei wiken nasser kore chitwok kam nuer wai army mkwa Dr. Machar kwa jelewe kep ke jamo kwa potkan kwa jelewe kep ke jamo kene dialan kokien tin kon tin tere tijien te bana shiot ken bana kalin kene te kon loka rei wiki juba kore dan e chitwok nasser menyam medan chana jelingno ne mului konjok gwade dan e na ke general major dakten majur ci yede che jen ka kore nyam tere ngai kona ko jen wacha ja kamrar lo de kulo kut de kulo evacuate de nangre which ke juba ci kono mo chana jeling through micha coordinate ko cha dakar ma char jogo no jen right ni ke ne de ti la ken dingin content ci gakre torbieli kan nang ka we ka juba so shuno mo chu realeka shu majur point de shuai yu kablo bajanang shu jogo no biarar bajinang re wiki juba shuno mo shugwa but menya me channel lingwa se me katai da ne shelling je wane te ko ne toko ba maj baje yot so ko gor ko na bana tok bana jelat ne te yot ka maj wa shi ke nwer wai ami ne de yot mai kenyam wa ke de ne SSPDF te tere rop te gujo jien general majur dak ken ba ka lonak ki ba ka mo kerek jen do be da ne ci kon dia link je ka do be da ne changon cha gwar online and when da ne ci korme to ye wa ka do be da ne de ji UN de kan kule jien ka do be da ne kan na de kan ge ba kwe de kan nangre wi ke juba and when mo sho ma cho chu yot yon ma je mo wa chu ko nyoko loiten you know ko wa en jejen bor wa ci ka rudia na long ba ci kan tie ka gwa da de nyalten ko ci karo ja dana chalat Dr. Machar kan ne ko kien kan local community ci kan kalin but wa ci SSPD abte ram kel mi ci ma ci yot ka ne in content de gware nyal yot kan kamai wa jen do badan en talk kor ka jeni ci kon yunen ci wona ko baran UN ba janak and when money then chu ko yo talk chu majur sha yo baran gwa money so now man ko koran tigi je ne gwade dane nyin natin tikam rana tiketin ko airport anyok ne dial kon ngai kan no tiken kungu tiken ka airport GUN tiken ke security ba medekan medan le rode dekan nen ke je ko gui content dial conte chare lare ne ko kormi to wala to kan dong la rik la chwa to ko chin me dong me cha to ne ko ken den ku de ni wer ke ngan wer ku no chone yeten ko do dan dong chwa ke to ko je de ngach so big deal je ne ko re dan chi to kan ji UN kan statement kan me do dan to ke je no ko re dan ku lead ko ba majur ba je nekten enyok ere ko re dan en wo ba nwer ba ko ne ke kem ko li ken jikume ki UN tele report mi chikene tup ka tai dan cha nan ne ke je kam ko kan tiketin me cha mention kan ne de ti chikala ne jen men kwa da kan cha le nyoko mu goenge je tama destroying of property cha kwa ka cha ka yar kan kwa to dul wale dane tere which kam ka ngade ka wula la dul wal dung medical center frontier gwade dane ci ngan were kan gujeno GNRA we ka ba ka lo yar wa chwa kwa chwa yu nang no mo e warik ma char jak kwa ko ba ga lelio ba ka yar kan kume kenyok ci kering ma char ju kan no ci ma char ci ngwane ci ga mobilize mi ci ngwane ci ga mobilize angu mede ngwane de ka lo kor ke je you know anyok de ko la angu mede dakna ma char la gurno be dor be je facilitate ke jamo gojen cha prejero no jin roi ni keke roi ni ke ni di konti la kwar kien tong mi yone keka ne de ti ke kwa evacuate nyok ne me chi jan koranyam by the way chien koranyam no binanyi ke chenganyam ke din SSPDF jen jeglo an mi chi ro da dul ko kor gwan me bar ko ken ko dial ko na la lel ke lem na le ken lutin so dial ti tiketin but kan ku mukir mi yadi kan mutiji no jen ba jen nan gwalo cheng me la kan wala kan kan tel mi chamlat ke kwide no mo la na kan wori bat ba pel ba no tel lu mi cham luk jen melat ko na jen wo da kan ma char kan ne ko na kep kel kire nya gwange je kel tin diala chalat ke kwide ke kaini tel tom ditin kan ne content cha gwan chere ngai ko na
ka kume SPLIO kanetimo gorge jeno ba nuer ba katul cause these are the only people in konen kula care can work community palanede ko kena kontin chidier cermay kono no tini wanted te re kume ka SPLA KSSPDF ala de ni kirmi yadit wona ka kwan weren kona tega kel kana to shi kan je jena shi ne no medan men na kanwari ne ka nasir taram ci tok de shile no ka yos kana point wer human tam yos kana nware so anything mabalat kan wer ba gurno ba nwer ba ka destroy ka je lugre ma char ci o jante bior mi chalat but yos ka ni je ko ba nwer ba ka weekend kon wer already chaga divided already right now ngai kon diale ka to kon ke job lo an morom ka kwiden ko mi na me shi political to ka shi siyasa an mu de yana honorable podcast ka je no de yen ko jen charach kamera FM la da do bana cha mal cha je implement ka je kir mi jadi jen do de yen ka je ka jen de she ka no jen te ga 30,000 so Sudanese sorry 30,000 US dollar teacher come no why am ko la kam ka do de you know ko chi kana lat neither content a lead investigator kene content nyerka kume Dr. Machar eni ramu mamti ke Dr. Machar mo point ba cholo no jen agwanter kirmi yadi so baji dil gorno by any mean baji destroy the ket dio je ngai kona te social media long te to wan lat ke ko konti honorable pot kan kwa target je ko je young man first of all kenyok o ko Dr. Machar ko je trust ke ngede je so ne mekel anyok man di long man yan ke pot kan je long o dor dana be ten jan dor dana to kor to ko jan do dana yan ke je jan kwala cholo ne me siyasa ki politik ki do mi mom gorin jeno ba nuere ba ga to ke je ramra dien en cha yen men cha bi no ye gwanya gat ke ki te ke yo mampal dor e wajen e che nuere che ka fan bone ke yo che operation ko re dana to ko che ka fan eno ba base ba jo dak eno no e jene che na mo che jere aleka ki che na che ga lok ka do bi dana cha na cha ga bar ke je honorable Gadwich Lampoj cha je gwan ba no jen e ramimo mi che na jogo no ne ito nang ke SSPDF nang ka Nasir you know so na me already ni ideality wona ka Lieutenant General Gabriel Doblam wona ka Dr. Riek Machar wona ka Brigadier General Camilo Ganmai wona ka Lieutenant Mading Yakrik ke Dominic Gadgogrik ni ideality going ke ko chukur ya to Nasir term do dia ka going tin kono going ka kandial ci defend lawyer Jacob Jakandial jant ideality tin inshallah kandial ke kaini Rudian ke lew full of politic ka joran chalat kije bana ngaje gwano ne do badan en lokaren machar tera talk mediten but question o ne mandena question kaje me we to no baring machar ba jigdar ko ngai kon gonter mi je lugo mo ko special code by the way ram ko establish nga ekir special code kill gwalo mo ram reale kanga ekir me gor kamala fair and transparency de la hybrid code ko hybrid code ma de dur to one tibutitin tibiliangtin kanyok chabia Dr. Machar ko bona ko point ekir mi yadi ko gona kir chikir gor mo dong dar de hybrid code de jere aleka ajen mo ko reaction me la linka ka ku mes pelay wono ne akena malat ke kir mi yadit ne me share fair akana tala toge atin ne me gor ko ba male dane chinalet ke kwire ko runton wan ba je yar la 2010 peace agreement kir to like peace agreement ne dane chatan point de kir kana Dr. Machar so ri chikireti ka de lat karodian na ideal ka so Sudan ko gen wo mo we kir mi yadit we mistake we jalat be Dr. Machar be je sentence either jail ki lia ki whatever we can use ngai kana no chi South Sudan che bete kamal they know that ngai kana anyok mbi anga kir le mission me ko she gorno be Dr. Machar be kombe jejek ko en kir be retired very soon che melin kono no Bull Mail is the only person who can on tama mudong bu kwer be jak baje tup ka ted SPLA shimwa we South Sudan kelo ram me jen be kana dominate ko nare je tam jen ram dan la first deputy tama ka kuma SPLA pinkir mi yadit kun poch rewde diodi ne shegu dana shalga mere so ramadan ba kwanya tama kir ba kwanya nga ba kwanya wudi shalka me Bull Mail mu Bull Mail we ja kwanya la kwera SPLA party and then I'm going to point there and wudi shalka me kir mi yadit be so long but before that I kind of talk be there gorno ba chairman we ber mala loyal kaje
ka jan time me tama beje use ka domi mo vi benefit but ke be yun ne ideal be yun ne ten konti nyer ken war mi ram nyer ken war shi ka kwang shora le shi ne ko kin ta bande ngai everybody machine work community che je lok ka shi ngaji no cha je lok ram mo work community beje dil use ko be ngaji no ram me be yit ta gen nweren kon gor ke je kitin lo ke kirmi yadi jen mi use gadi ke je te ram mo de nwede ke naka de je promote ba je mo ke comedy che dem to there's a lot of people that they comment kon je kan de kan je but why on were ba ka deal destroyed again mission da na tikte so ngada and mission me a mission mi yos ke kir kan je kwar again mo gor kan lo ngoro de kan da kuma char de kan destroyed wona ko kume SPLI o kelio wona kan ware men rodun tejina teje rodun nena kane dangdi tiga kem no mokan ware kane ri shokdi tin tiga kem ko mugweje je re rol Ethiopia tiga kem tongwan teke michal tarpam teke jawe teke finyido nyogi jien biya so sabiojek wedu ka Kenya bi kem ka kuma bi jek ke kem bin ko ken wudu ke Uganda bi kem mente Uganda bi jek mijin wi ka IDP kem kane dang diti te ka IDP kem mass number of people so kajen kem pa leb gwazo me man shal ke lockdown akan word tin kan word ti kala voter ko kir to avoid and wo dong be fail ke election be make sure no telan war mi bete re doare be kan dial ba ka joch ngayen no tem raja no take election ballot you know all this thing ya ngaje no agorko ba kuin kwara ba jalat ka dom ni mo te rambe de tene de kono lokaje ko kin me yadit ngai kono kuma SPL pinkin me yadit chebe pa jana to kyane jalat chebe pa telerity chebe paten a changwan ke jangba wan ka ping me dide ninde bo len Canadian door South Sudan ke 64 tribe kono all this 64 tribe right now shikanin you know chinaren be mislead a chang lokere ma chara ken ka do bran cha ka mislead ke je kir ma yadi che kwar che benen wuri shall me bol mel cha jon he will never test the power chang me ta me kwar biya ne run ba tegri to wan beto anyok who kon ke election ke 2016 at the same time the Uganda won ke election ke 2016 what will happen bisaw Sudanese burin barne ka kuma Uganda bete ka kor jen bi ka Sudan bari ek betin cause ngai kon kuin kware la beje kan o dong bu kor bu unless ci dakta ma char cha jelun and then we can mal bekan nyok melet kan jena bi South Sudan bi kan karwade ko kuma Uganda bor rakalung ka jen 2016 o continent so 2026 bu bana woten ni tama so 2026 chang mi bay ka boss government chang man bekan lat go de ko ji South Sudan bekan no lat ne ka pai wero ci kan na no pai wero woni jen ga 2027 aji Uganda dio je dara ban ngoda gwam beben so the reality quick on future no betok tin chen mu kir biro dan tameto let the chairman let the courage kwanya chairman ne kane kon la kwar quick on betok run ti diala kare no dien rit ka gwatot medan chauna Gaddafi ka dore you know on again order to ke military equipment dit naga na karen nyali naga na ka dibamni but in the end of the day cha jo next joke wichar chi kon dial medan chi to ikonen so jin mu gyen oti ka par medine ko kende ga yarga je ban ngeda no kan kut ka paru igene to there will be a time ka kid unless you repent ki tro read ci mal ci je mo ke chances ne me mu to kon ta mare wi ki juba ba charge kula ngach aken ko sometimes ne ramti ke power la ra guje no charge de le men jek radian metal power but ngwana rit ka rodian ci ngwan ci kan bu ka direction dana guje je no de ga je so jo me gor je no de je kam ya please go no bi channel bi je nyok kanede ko ken miti ka mdongde larba bi je gar ping gwasamo what do you think regma char mu waje ku der what will happen so there we ka jira mu gwada mi kelen ngwache me anyok what do you think go rejano my next video dong mande lat go rejande tije long no nena ngu mtwok ka kor 1991 gwade dane sidakama char ken wudi shalke me Dr. John Grant ma biyor sika gwach kaje bikor ba to kamdien what was the reason no gor je deri man gor gwat mo ka tung nuare ki ka to kwaini
ko gor jeno ba my nek video ba jogwich no ko gor jeno ba tan konte lat roden ba ko lat ko kir ko gor jeno de yo view ba de je gor no de jangach mishi jan ba de je ka Facebook ta ke new Facebook ngai yan diar no cha Facebook cha yana regime dung so Sudan ka tin dio jangai keno dong ta ke information de tin dong de kan ke je but sien somebody dong mu ku ngade support violence. I don't support violence. I support peace, unity and development. Kwa support ni justice book and fairness. I'm not in the position or they and they mi jegde jalat. So whatever message me they come ku mi ki de conduct or de contact understanding magwa go jeno de go haratong mi jan gwa dan go ren de chong ka yeket. And of course my Facebook profile can come jan ga cha ge ke dio je be kan ge permanently mode right now cause go jeno de je but not yet. Dio je dong makene je ka Facebook so bi ngaje no mantik profile na motik 5000 an wala dio je changan bakalian ci kananga ji kanang ka je then de je profile dien chang ko nyak medicine makan mi use but cha nyoko mo kwaje leb dio je kanin de paiwo jan dong la na gorten telephone lo wan ngai kon no bi te follow wan yo gor lan mi dit chere mi ram mo ko to ngi jal tam because telewe mo kwaje ro kwaje LinkedIn ko the only place and kwaje ro kwaje LinkedIn mi sharwa ke cha do cha lat belat ke Facebook right now kan YouTube channel tele audience teten we do not have any audience here ke YouTube channel channel mo green channel me take subscribe rotin one tele ram LinkedIn ko network unless you could like YouTube then by the could objectin so this is the condition that I'm going through so tele mo bana we won yam kate kon let kon ke ram mo shilling bela let ram mo kanaling okay tele milariktin so ni biya te gamal bye bye